Ka design ki riam ya tho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai moro Shillong. Tuwinik mi kimat dah sedang syua ki Khubor na Kylleng ke Jylla. Kahnyutrap Youth Council kelathat padba ke jirse bamsab hapo ka Directorate of Housing jang sarkar Jylla hagabiyadai bagi tinsab yeng batmu pensam syaki padba. Ke HYC kalab ba ka Directorate of Housing kelathung ya company ya kablatip kum ka Haryana Iron Work Private Limited ban penpoi ki tinsab yeng syaki blok bapher jang ka Jylla dagi padba ki yo penban dagi tin ki batat dor. Ke HYC kalab ba ka sarkar ke batha ban ai dagi tin ki ba ke jingreban ke dai 0.1% mm dagi company ke penpoi dagi tin ki ba 0.1% mm. Keriboy Youth Welfare Organization ke yang persya ya ke jing terwa ban penkela ya ke jaka jang katran soil and water conservation bat katran agriculture syek industrial area kini ke jaka ke dai ke badan habernihat Riboy district. Kini ke seng kelalap ba ke invest Meghalaya authority kelap ha ada ke jing tho syek kini ke atli ke tenan ban penkela no ya ke jaka ke behe shispa lai punyau eka syek industrial area habernihat. Kini ke seng kelap ha ada ke jing tho syek te ke atli ke tenan ban penpau ke jing persya jongki. Khasi Students Union East Jylliew Hills District Unit kela IT de ke jing tho sya ke Director General of Police jong ke Jylla ke kong ida shisha nongrang da ke jing kerpat ban bu sakwe ke anti infiltration check gate ha ke snong tongseng kenang ban tek lakam ya ke jingwan rung kerthep ke mender negeri Bangladesh syaki karkhana penmi dobilan ke badan East Jylliew Hills District nomor ba ke anti infiltration check gate ke badan ha a kamla satya ban tek lakam ya ke jingwan rung tu kinong Bangladesh. UMP ke Rajya Sabha ke Jylla Meghalaya Dr. WR Kharluki ulam mudoi dak e jahar syaki pulit jang ke cybercrime persya ye we YouTuber lo ke jing kena bu new MP udon keti ha ke jing bamsap ha ke bedai bat ke jing pentrekam ye ke MP scheme. Kekum ke Khubor bala penmi ha ke YouTube channel ke blai kerteng RS Kharbani le thu shphang ke MP scheme bagi MP ke Lok Sabha ba Rajya Sabha ki yo. Dr. Kharluki ulong ba ki jing kena ni ki comments ha ke YouTube channel ki kedokti bakum MP udan benta ha ke bamsa. Ha ke mi jam ka khandai trip Jylliew ki sipai border security force lalit rum jubor hayeng sa juga kong Martina Pochna kemudian ha ke snong Kylleng East Jylliew Hills District. Ki BSF klarung ha ke yeng ha ke por khat aduna min bat link ba ke video ke bala sapriang ha ke social media layo i bik sipai kira hakti da uding bat usde bat kla timru da kasi kasang. Katra yeng kala ujor da ke jahar kyang police patrolling post. Da ke jing sngokya namar ke jing jabo palat ke wak mentdu kinong snong ke sor juai kinong rep kumjo ke snong ke bidan saudong ke mentdu kila rai benlet te jing khang shi yeng bishar jo ke Meghalaya High Court baju chairman ke NGT New Delhi. Ya ke rai la shim ha ke jing alang pelu jing mot ke bel khot da ke seng khot ya ke wak mentdu hayung wali darbar snong chilang rai. Ka sarkar Jylla kala menjur benthung ya ke kong yang monlang MCM kum chairperson bathamai jong ke Meghalaya State Commission for Women hadien ke jing e nokam jong ke chairperson berim ke kong Pyrthei toy. Ke jing thung jong ke sarkar ya ke kong yang monlang CM kum chairperson bathamai jong ke Meghalaya State Commission for Women kelong hadien ba kala syam ba ke dei ke blatebit pentrekam hakapor ba kabat kum chairperson jong ke Meghalaya State Commission for the Protection of Child Rights. Kakin hun menteri jong ke sarkar Jylla haka khandai trip Jylliew araja phosau kala aj menjur ban pentrekam yaki kendon jong ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita araja pholai ke an ke bala bujuli no yaki Criminal Procedure Code da ke sarkar India. Unong aiktien ke sarkar uba polling do ulayat ho ba ke an kan trekam duduk ke sitrek unaitung. Ke sarkar Jylla kala Khubor hagi Deputy Commissioner jong ke district ba Pyrthei ke Jylla ban penkre ye ke roster system badan kinu ki post ki balat hagi district klam da phashu sekretariat personal jong ke sarkar Jylla ban yo ke jimenjur. Uno aiktien ke sarkar uba polling do ulong bal aibor hagi DC khnang ban ompenslam than ya kapor. Ka Meghalaya Editors and Publishers Association kelapin Khuboram yaki arnut kinong pathai Khubor naga Jylla Meghalaya kiblawan ra buram yaki Jylla lingba ke jing yok kusnam jong ki dangshen.
Ka Alisha Bakor Panwar kedai ganong Pyrthei Khubor jang ke India Today kala job ya ka kusnam ENBA Gold Award for Best News Producer ba ka Princess Giri Rashir na kala Pyrthei Khubor East Mojo kala job ya ka Ramnath Gonka Award for Excellence in Journalism in Broadcast category. Mentapat tengunya kimi ki Khubor na kelengkeri. Kibure ke belasyak kem haki pulit ke Bihar kala pla haki pulit bagi dia kembalai pau adu lai pu alak tingkah ya ki jengkeli jangkanit arajar pausau. Ki pulit ke Bihar kala kem ya kibure ke bede ya ki jengkeli mat kumjuru ya ki samla puli ki betie ya ki jengkeli. Kila pla ba kila yo lupa ki jengkeli hisngi shwa banlong ke exam. Uwe ni ke belasyak kem ula pla ba kador kadai lai pau adu lai pu alak ndri udie tam adu sau pulak tingkah. Kidan arpusau lakngot kisamla puli ke bayak khun ya ganit kablalong hakasantri ujemang. La rakhe ke West Bengal Foundation Day Raj Bhavan ndre hagani ke jing rakhe ke Menteri Sarkar Kimshim Lawan Nishim Benta. La rakhe ke West Bengal Foundation hakar pautrik Jylliew namar badai hagani ke tarik jong snem ka khandai spa saponyo blapia ke Bengal ke West Bengal bat ke East Pakistan. Ke Trinamool Congress ke bayalam ya ke Sarkar West Bengal ke persya ban rakhe ya ke sngi kum ke West Bengal Foundation Day namar ba ke shim ba ke de sngi ke ba thangtam bla phia alyang ya ke Bengal ba kala rairu ban rakhe ke West Bengal Foundation Day ha ke Bengali New Year Day. De ulat umsngap ya ke Sarkar kumta ke Sarkaru kamtre banyishim bentalang. Kidan hadu lai point arpolak ngot kibriyo kibla shakta haka than jute lami ni nakada ko jing ther ulap ba hakini khendiat sngi. Kidan bon ki jing julor nakada ko jing shlai bat ke jing twa khando. Ka Jylla ka shakta e kedai ke Jylla Assam nangta ka Arunachal Pradesh ke Sikkim Mizoram Tripura bat ke Meghalaya. Katranat puli puthi jong ka Sarkar India klapen bena balaweng no bat kanom khenshu ya ke UGC net araja posau ya ka penlong hakeleng ki benta jangkari namar belalap bakadan ke jing bambiang hakuru kompanyat bat mental IT je ke CBI bekan tokit benya ke National Testing Agency ke penlong ye ke UGC net test haka pratri Jylliew arpongol ki kena skol Tripura ke la kempang tang maria dat bam ya ke bam ke ba ke la yo na hostel jangki bat la penkit no ye ki Woodward Hospital kini ki kena ki ba kempang ki kena hostel jangka Bokjung Girls Higher Secondary School. Menteri Rangba ke Jylla Tripura ulah hukum bade bentok ket benya khamkloi halo kene ke jingja. Lapan kre buan sertap ki bor pahara hajamun Kashmir shua bu Menteri Rangba do keri Narendra Modi ulne Srinagar ban lam khmat ya ke jing rakhe ya ke lingkhu snem bashipau jong ke International Yoga Day ke ba on rakhe hakar puai tere ku Jylliew. Hagar ke sngi umudi on plat pat baru ya ke project ke bahadu kha pras pa klur na ke benta ki nong shong shnong jong jamuan Kashmir. On bu mau nongrem ru ya ki Prapu South League project ki baka Sarkar kan pelut khasan spak lor tingka. Nalor kata on samru ya ki shithi thungkam shaplat ahajar ngot ki samla ki bidang shuyok kam Sarkar. Mentapat tengnya phai ki Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ke embassy jong ke India ke United States of America klapen kre ban rakhe ya ki International Yoga Day Washington daga penlong ya ke yoga session. Ke India ke penpau ke jing ngau sarong baka yoga ke belas tang na India mentang rasa priang Kylleng kiri ke Pyrthei bala jurakhe ya ke International Yoga Day hakar puai tri Jylliew manla usna. Ke Canada ke lapen bena ba ya ke kinhun shipai jang ke Iran ke belatip kom ke Islamic Revolutionary Guard Corps on itu no kom ke sengle no. Menteri Sarkar bapet ya ke Public Safety Dominic Leblens lapen bena ya ke ni hakasngi balang bar ulong baka Canada kene khun persya ya ke ni ke kinhun de no. Udah tu ba kiladon bagi hajar ngot ke officer ke ba na Iran ke belakang bakin rong ha Canada baka Canada kan toket ru ya kitu ke baladan lupa bat kan pinher kerat lot no yaki. Uno ekten jangkat nat shipai ke Israel u Daniel Hagari ulang bagi Israel kan omla satya ban pindu jat yaki Hamas bat ulai jumut bakan bahaban syia Kylleng koidi no bat ke Hamas kana bagi beri ke besyak rabor kinyo banwan phai no shalaying. Ulang bagi jumut jing berkhat jang ke Hamas kelarung hadok no jang kinang Palestine bat ke bha banyak kon persya. Uno yalam jang ke Hezbollah u Hassan Nasrallah ulang bagi jing kon kan long ke Bashir Khay bat ke ban omlong shu banyak keren lada ke Israel ke hier thama ya ke Hezbollah. Nasrallah ulang bagi Hezbollah ke lapin kre wahaya lade banyak kon thama bat ke Israel balada ke thama ke Hezbollah kan pin sendan ya ke Israel.
Ki sipai ke United States ki badan Syria kila yo penyap yo noyalam jang ke sengle no Islamic State u Usama Jamal Muhammad Ibrahim al-Janabi. Kila kamba haga jing ther bom jangki haga jaka badan uni noyalam ke ISIS kamshim ladon kenu ke jing ta ya ki pai ba. What happening ke jing persya ke bajor na ke China Henry ki noyalam jang ke United States kila let pan ya kendo yo noyalam jang ke Tibet u Dalai Lama. Ki noyalam ke US ki belet banyak kendo yo Dalai Lama Adharam salah ikin thup ya kelam phang barem ki yang dorbar ke Nancy Pelosi. Udalai lama ubladan menta prabu prastem karta ula syong lasa ha India na do bo phet krat na ri la jom house nam ka khandai spa san po khandai. U president ke Russia Vladimir Putin ula ai snobha yu noyalam jang ke North Korea u Kim Jong Un daga kali remdor. U Putin ula ai snobha daga kali ores bat kani gede kesien ke baar bo Putin u ai snobha yu Kim Jong Un daga kali ores. Kini ke jing ais ngobau Putin yo Kim kedai ke jing pen Ken yi kendon an jang ke Security Council jing ke United Nation namar belakang persya ikinu kiri bikim day ban ais ngobha ne ban sharan march North Korea. Usil Ramaphosa ulabam smart kumu president jang ke South Africa ban on beteng biang ban bat kumu president na ke benta ke samoi trekam. Ke election of South Korea keladap lakum balai TOEA mensyua hendak shimpor bantau sarkar namar bakam shimladan kanu ke sing ke yo ke jimbun pat badai hadin artayo belala bantau ke sarkar senram. Gitu kilong ki khubor hakimat kimat khublei.